Okanti ke ngoku siqhagamshelana nenye yentatheli zethu ezilandela lenkonzo yesikhumbuzo yongangezwe lakhe uSimphiwe Makhanya oza kusibikela banzi ngakubonenga wakhe njengendlebe namehlo ethu kwakhetho omthandayo kwaNongoma. Ecaleni kwakhe uqwece ichule lokuzoba uLibani Sirenje odume ngelika Rasta kumede siya kwamkela zithathe izindambo unabe banzi. Lisa ngiyabingelela kona umlilo wezindaba ku-SABC1 ngalesi sikhathi njengoba ubona ke Lisa izithombeni zakho kuyaphithizela esigodlweni sikaBayede lapha kwakhetho omthandayo kwaNongoma. Amatshitshi ayacula ayasina ayagiya kanjalo namabutho ke kaZulu nawo ahlangene lapha ke ngobuningi bawo ngaphakathi ke Lisa esigodlweni bakhona ke abaholi abaqavile ukubona kubuke umongameli wezwe umnumzane uCyril Ramaphosa nokade ke ethula inkulumo kule nkonzo esikhumbuzo kaBayede phakathi kwabanye futhi abakhona yiloyo owayengumengameli wezwe umnumzane uJacob Zuma kanjalo ke nomengameli weCAF udokotela uPatrice Motsepe. Baningi ke Lisa asebekhulumile ngeqhaza uBayede alibambile ke lapha eNingizimu Afrika ikakhulukazi kwaZulu Natal ukuletha ukuthula kanye nobumbano. Njengamanje Lisa njengoba usoshilo asamukele ke umlisa ke ongadingi ukwethulwa ngomsebenzi wakhe odume kakhulu enkundleni zokuxhumana waziwa ngoRasta kepha ke igama lakhe uLibani Sirenje. Baba asikubingelele sikwamukele indabeni. Ngiyabonga ngale mini. Okay. Baba awusichazele nje kafushane ngalomsebenzi wakho wokwedweba uBayede ukuthi ube njani ukuhlanganisa lezi thombe. Ngenhlonipho ngilokubadweba abantu abadumileyo abantu abakhulu abaphezulu. So mbone kufanele ukuthi ngize lapha eKZN ngizodweba inkosi uZwelithini ngoba sisonke nje singama Africans uyinkosi yethu noma ungumZulu noma ubuya kuyiphi country siyamazi sonke lapha la sibuya khona ngoya eZimbabwe but besifunda ngaye uKing Zwelithini. Mangibuka isithombe mfuka Sirenje ngiyakubona ukuthi cha udwebe yena bekunzima noma bekulula ukudweba. Kube ngani kunzima ngoba imisebenzi yami bese beyifake enkundleni zokuxhumana befake umsebenzi yami engayisiyo ngidwebileyo so ngokwesaba ebese ngilakho bese kunzima ukuthi ngize lana but ngiqungela isibindi ukuthi hayi awuthi ngingene eNatal beubone umsebenzi wami engiyenzileyo ngoba bazosala beloke besola bethi ulwana umsebenzi abawubone enkundleni zokuxhumana hayi bawubongile umsebenzi wami ngihappy lami namhlanje baze banginike lomqhele ukuthi hayi ngishaye khona inkosi uZwelithini. Baba siyabonga kakhulu esikhatsini. Ngiyabonga kakhulu. Omunye ke wabafikile la Lisa esigodlweni kwakhetho omthandayo uzokhumbula ongangezwe lakhe ngomsebenzi ke awuchaza njengokuthi awubangalula ke neze ukuhlanganisa njengoba ubona ezithombeni zakhe ongangezwe lakhe ukwazile ke umdweba. Lisa ngingakbalula ukuthi izakhamuzi zala kwaNongoma zithi ziqhemeke engeqiwa ntwala ngokukhothama kongangezwe lakhe ngoba zithi ubengeyena nje umholi wendawo noma kuphela kepha ube nelikhulu iqhaza ekutheni naxazulule ezinye zeinselelo ebezikwazi ukuthi zizilethe kuyena bamchazeke njengenkosi ekwazile ukubusa yaba nesibindi futhi yaba inkosi engenalo uvalo ukukhuluma ke lokho engahambisani nakho nokugxeka lapho sikhona isidingo Lisa.